هفسروکا دستیه پروردهیه یا رهبری خسر سمیرا حاج علی مامۆستا ئێوار باش هون چەوەنە باش هون بخێراتە مامۆستا سپاس دکەم مامۆستا نەها ساڵا نو یا پەروەردەیە دەست پێ کرد ئەم پڕ مەرەخ دکن حقیقەتەن سیستەما پەروەردەی چەوەیەش بۆ مە هەیەجانێکی نوێ لە پەرچەیەکی وڵاتێ مە سیستەما پەروەردەی تایبەتی بەڵام دەکشنە سبە ڕۆژێ دە و نەسلێکی چەوە کوردستانی بڕێڤە ببێ ji ber vê yekê me eleqedar dike ji nêz ve me eleqedar dike we çawa dest bi salê kir rewş çawa ye li gor dilê wê ye mamoste سلاڤورêz ji bo we û temaşevanên hêja bi rastî jî sala nû ya xwendinê 2024-2025 yani wekî salê di bi projeyên nû bi perwerdeyên nû ji bo mamosta bi hinek projeyên ku em bikaribin hêjî ji bo perwerdehiyê ji bo pêşketina perwerdehiyê em karibin xebat bikin ji bo zarokê xwe û pêşxistina perwerdeya zarokê xwe bi zimanê dayîkê çi Kurd be, Ereb be, Sûriyan be lê bi taybet dema ku em dibêjin Rojavayê Kurdistanê jî ew jî taybetmendiyekî ku bi salan e wekî gelê Kurd, wekî gelê Sûriyan bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi dîroka xwe tu carî nikarîbûn ne xwendinê xwe bikin, ne axaftinê xwe bikin, nikarîbûn nêrînên xwe bidin. Ji bo vê yekê jî yani bi rastî jî ew taybetmendiyê heye lê em ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê îro wekî rêveberiya xweser û minhaca rêveberiya xweser û pêşketinên ku îro çê dibin wekî kantonên Dêrezorê, kantona Reqayê, Tebqayê her wiha aliyekî ji perwerdehiya kantona min bicê êdî minhaca rêveberiya xweser dadikevin ew jî ji bo vê herêmê herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê serkeftinek e ji ber ku îro roj em diriya perwerdê de dikarin civakekîn û ava bikin em dikarin îro civakekî ku ne nijetperest ve ne ewilperest ve ne netewperest ve ji bo vê yekê pêwîst e ku ji xwe vê pêvajoyê jî em bidomînin û minhacê rêveberiya xweser hetayê asta bakaloriyayê jî li hemî kantonên rêveberiya xweser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê em belav bikin û tespît bikin û li ser wî esasî zarokê me xwendina xwe bikin hemî gelên herêmê bikaribin di aliyên vê perwerdeyê de hemî civaka me bikaribe diriya vê perwerdeyê ji dibistan heta civakê bikaribe li ser fikrê netewa demokratîk li ser hîmên azadî û wekheviyê bikaribe jiyana xwe bike guhertin pir hene yani belkî di hindirên dibistana de bêtir em dixwazin guhertin çima ji ber ku em dibêjin civak dema avakirina civakê de diriya aliyên perwerdehiyê û dibistana de be ji ber ku îro xwendekar zarok li gel me ne ji bo vê yekê meclîsa malbatên zaroka îsal tê avakirin di hemî dibistanên rêveberiya xweser de ew jî ji nûnerê malbatên zaroka ji mamosteyên hindirê dibistanê ji berdevkên dibistanê ji nûnerê yekîtiya mamosteyan ev tihîn bêtir nêzîkî civaka xwe dibe tihîn bêtir dikare vê civakê tevlî perwerdeyê bike çi ji aliya alîkariyê be çi ji aliyê parastinê be çi ji aliyê şopandinê be çi ji aliyê şopandina zarokê xwe bîle wê diriya vê sazîbûna vê meclisê dê wê bikin stratejiyên me yani di aliyên perwerdehiyê de pirin em bêjin xwendina elektronîk wekî ku nû me derbasî beşê xwe xwendinê kiriye yê amadehî sala çû ji xwe sê dibistan bûn îsal jî pêşiya me heşt dibistanê de em bikaribin ew jî alîkariya xwendekarên me ê amadehî dike di aliyê lêkolîn zanînan wa bêdir jêderên ji bo lêkolînên wa tê xwestin hem jî aliyekî ku bi rastî rojane êrişên dagirkariya Tirkiye li ser herêmên me hene bi taybetê sînorî mamoste min merex kir hûn mifredata xwe sîstema perwerdê û kîjan welatî digirin yan yawa xweser heye yani welatê ku ji bo we numûne be we sîstema perwerdê ji wê derê girtibe heye gelo rastî belkî gelek welat jî nîmûnene lê herî ku nêzik û nîmûneye welatê Finlanda ye bêtirî xwe ve dikarîbû ji tecrûbeyên wana ji perwerdeyan wana wekî sîstema nirxandinê wekî sîstemên pir zimanî me dikarîbû ji wî welatî bigirin lê wekî mufredatên gotên dayîn ji xwe saziya me minhaca heye mufredatên me minhacên me
دساسيا منهاجا دتي آماده كرن وكي بيكاتين كرد با عرب با سوريان با دسازيا منهاجا تي آماده كرن شخوا إيصال ما دس ببيواجويا واستراتيجيا دستا پرورديا گوهرتنا منهاجا كريه وكي إيصال رفا يك رفا چار رفا حفت رفا ده هاتن گوهرتن دنابا منهاجي مده ومنهاجي نودا كت يعني بلان سازية كي 3 سالايا هر 3 سال ويچار رف ورن گوهرتن جبو پیش خستنا وان منهاجا گوهرتنا هناك ناوروكن منهاجا جاليين جبركو وكي انكيتين قدرت كبن استبيانين ايكو الاليه كو سازيا منهاج دكه شقا هر سال جي سر راس كرين جبو الين مفردات ومنهاج المهنه بگوره جانا ام هن راست رخنهانتین ام رخنه دبینن لواتی کرن دبیجن دبستان روجبای کورسان زیده دبن تاثیر ایدئولوژی دانه تشتی کورسا مچوا برسر ددن يعني روزانست وزانين نكو جريداي ايديولوجيه كيه اما نبيجن سيربي منهاجا لحميده ذري وكيكو ام انا بيجن بيركاريه زانياريه بيولوجي فيزيك كيميك ابايا الدنيا حميده وكهبنش كيم زيدكو او زمان تيغو هرتن بيش كتنين قود كهبن پروردي ليه كود آلي انا بيجن ديروكا اردنيگاريه زانستين جواكيه هلبتي نكو وكي ايديولوجيه كيكو اوتين زمان اما هر منهاجك لغوري وي قالي كود هرمي دا جيان دكه لغوري فكري ايرو كور وبريا خسر لسر هيمي وي فكري خو آبادك جبوه كي هلبتي وإيكو نخوازن وإيكو دخوازن قو هر في پرورده رش بكن اما ايرو روش دمكو تبي راستيا في فكري تبي راستيا كو منهاجي كو هر بيكاتا خوتيد دبينه هر بيكاتا دكار بچان دا خو ديروكا خو و كلتورا خو خوندني خو بك هم جيانا خو بك ايدي ابايانا يوي معناها ادلجي فكرين كو ايرو تين داين دحمي ولاطا دجي لسر فكرين ايوي ولاتي منهاجي وهنا تو منهاج تو ولاتي ده بفكرة كي كل سر أبابة بتونية جبوه كي أم جي هرمكن أم لسر فكرة برچاندي برزماني أم هم جيانا خودكن هم جي پرورده خودكن إيرو بيكاته ده باكورو رجلات سوريا ده كردن عربن سوريان شركسن أرمنن وهر وكي ده إيدي أف برنجايا لگوری و پرنگیا وانا گرک پرورده خواب ببینن گرک لگوری و جواکا ور آبا کرن یعنی ایرو روش باکرو روجلات سوریه دستک ده حمی پیکاتن حمی گلان امره لبر نتو پرستی و نجات پرستی و اول پرستی دگرن جبوه که او فکره ایکو امی بی جواکی پی آبا بکن ایدی کی رخنه دکاره رخنه بکن ام دکارم برسف جی بدن لی علیه کی کو راستیا اف ولات جی وکی حمی ولاتانه دماغم بیجن مش سیستم کی ولاتی وکی فنلندای سوئیسرا جدا جدا ولاتی کو ما ليكولين كرن حتى ما بكاري بو هذه مفردات خو والعالية چاند و ديروكا خوجي تخستانارد اولاد جي فيرنگينه اولاد جي برزمانيا وانا هي اولاد جي سياستين واي پروردهي هي جبوه كي وكي سياستا پروردهي لباكورو جلات سوريا لغوري بكاتين قال باكورو رجلات سوريا مامۆستا هەری داوی خوێندەکار ji zanîngê derçûn zanîngê xilas kirin qedandin dîplomeyê xwe jî girtin ew niha li gorî sîstema we ew li ku derê têne biciyî kirin çawa di nava civakê de dest bi xebatê dikin ew sîstem çawa ye yani xwendevan karê xwe xilas kir ji dibistanê derçû çi karî dike li ku derê wezîfe digire يعني او شخواري البروانا بكريه وكي درچوين زاننگهين باكورو رجلات سوريا دالين كو دسازين ربابريا خسر بگشتي بتايبت جي سازين پروردهي اكو وكي آليان خوندني واي پروردهي هبا وشخو پيوستيان قادا پروردهي جي بدرچوين زاننگهين باكورو رجلات سوريا هي جبوكو ام بكاربن كسي كود جمع خوندن دبستاني مدى دزاننگه مجي خوندنا خو خلاص کرن ایرو جي دکارن د سازين پروردهي دو وحمي سازين باكورو رجلات سوريا جي دکارن جه بگرن شخوا وكي
مجلسا جيب جيكر هم بيجن كانتونا جزيرة هم جي هرم باكرو روجلات سوريا ريبا كريا و دسنيشان كريا كو هر کسی اکو بودر توی زاننگهین باکرو روجلات سوریه و جهین وانا دسازین و ده هبن. گلک باشه ما مستخواندکارن جنتویندن اشخوا و باسکر هر زاروکین جه هر نتوی به زمان خواه پرورده بن لی زاروکین کردان جبلی کرمانجی وکیدین کی جان زمان آفرده بن لروجوای کردستانه یعنی سیستما پروردهش خواه جرفا یک حتی سه زمان دایی که درفا چارد زمان پیکات دکوه یعنی که ام بیجن گل کرد زمان گل عرب دبه یعنی زمان پیکات عرب دبه پیکات عرب زمان گل کرد دبه هر وکی دو که خوندکار سوریانی جیه بندندری دبستانه ده او جی دکارن بپجرینن هم جی کرد و عرب جی دکارن زمان سوریانی پجرین جی بر هر سی زمان فرمینه هم جی زمان انگلیزی درفا پنجا دکویده دکوه سیستما پرورده یعنی سی زمانه حتی که رفا پنجا دبه سی زمان ام دبیسن باجارین کو گرانی لی عرب دجین که ماسیا ماموستیان هه بلکیش بروی سدمه ماموستین عرب فری زمان کردی دبن و او دکوین درسی کردی فری زاروکان دکن هونوی سیستمی چوا دکارن برای ببن چما ماموستین کرد ناکوین درسین کردی ماموستین يعني راستي دما مثلا كو امبيجن كانتونا دير زوري كو ام بخوازن ولا عيني سيستم بكاتر زماني هدو ببن يعني بدن بكاتين كرد هنا كي كامل لور الترناتيف وي ابا اللي اما مذكرن لفيدا كي وكي كانتونا جزيره جي هن باجار هنا تردورن وماموستين زماني كردي جلوه دكي تننه يعني جار عبدو وك الترناتيفه كي اما نهر جاره ليه بيكاتي عرب جي او جانا بدخوازه دخواز فيري زماني كردي ببه ودخوازه وبرجي هي جبو هم زاروكا فير بكن هم اوجي دخوازن فير ببن بلكي بزاروك تيا خواه نكاري بون لي انا دخوازن وابر هي كوفير ببن يعني اوانا جانا دبه الترناتيفه كي دمكي نكو هر جار وسابه لسازي ازمان كردي ايرو باش يخوال علي رقاي بدك لطبقه بكريه لمن بيجي هي وهم شخوا لحسي كانتون روجاواي كردستاني بري هي جبو كارو خباتين زمان جبو كارو خباتين ايكو بيجن زماني بيكاتا دماتي كبد بستانش ماموستا نتنه وان هرمن کو عرب لزیدنه هر وها لگوندین کردان جی ام دبینن ماموستا کیمن لهم کندان پرورده هنات یه دست فکری جی گلو که ماسیه و یا ماموستیان هه و چه و ماموستا دگینن؟ راستي يعني انا كان بيجن كماسيين اي ماموستيان جمع هنا نكو تنيا بتايبت جي الين ماموستيان برانش بده وكي فيزيك كيميك بيركاري اوانا هنا كي كامل بتايبت جي اي بيكاتي كرد جبر راستي ماموستيان هي ايكو هنا ايدي تيري ناكي جبوه ماموسته هر گرکن الترناتیف بینها جی پیمانگه هندسه پرورده یا کانتونا جزیره هم جی کانتونا فراته هاتن وکرن و درچوی واجی شخوا بریا دمک درچوی واجی 163 خوندکار جی هات درچون یعنی اف هنه کی امی بکاربن وان والا هیا داگرن هم جی بدرچوی انزاننگاه روش آبا وكي واجي اني زمان او جي مي بكاربن هنك والا هي جمع هنجي امي واجي داغرن هن الين هنا روشن يعني هنك قندورن جارجانا يعني روشن ماجي تايبه دردكبن الين وكستنا ماموستان هنكي بيصالي بو برزغريك حتى مكاري بو حتى استكي امشار سربكن اما زحمتين پرورده هي جيدوان اليا ده هنا يعني ام هول دغن كوهر هم بکاربن وان والا هی ماموستان داگرن جبو زاروکین مجی بکاربن خواندنا خبری و پیک ببن. نها حال حاضر ماموسته لباکو روجلات سوریه روجاوای کردستان به تمامی چند زاروک ده پرورده دانه هرم دبن کنترل ودا.
بله يعني جرفها هيك حتى دوازده جمع هي شخوا زاننگه او همه هنگیا زاننگه هي هجماري انا خوندکارین کوخ قید کرنه از باورم 10,000 يعني زیدی 10,000 خو زاننگه باکور و رجلات سوریه خو قید کرنه او خوندکارین اکل جمع بون لی بگشتی يعني سرجميرين مهانها داويا مهانها اكو دست مدن انها ماموستا چلو 1,000 و 45 ماموستانه خوندکارین ما 833,000 و 606 خوندکاری منه دوان دبستانه ده 41,000 4,000 ببورینن 4,119 دبستان هجمارین داویا مهانان يعني نزي مليونك خواندوان خواندكار هنا لهرما دبن كنترولا ودا ما مستوكيدن لكامبانجي هن مسألة هنا جلو برسكريكي لكامبان چنه خواندوانين ما الوي دريد كارن بتيرا خو ج پرورده فايده ببينن يعني جي بپار نمينن ج پرورده هوا يعني حتى انا كهولداني متم هي كو براستي جي بالداريا ما پر لكامبا هبه وكي قالي ما عفرين يشخل انا الشهباي او وكي خوندنا كيفر بي يري ببريا خسر راسي جانا زحمتي اجي جبركو آلية تاقر كري هر ايريش دكن دور بيش كرنا ريجيمي بزحمتي حتى فرتوكي كوش شيخ مقصودي هرن حطاني شهباي پر بزحمتي در باسبه لدي ساجي خوندنا خودكن رغم زحمتي اجي و تینو بشداری زاننگاه جی دبن و خوندن خود زاننگاه جی تمام دکن هم جی گلی می اکو جی سریکانی اکو جی گری سپی جی بدار زوری جی کج باجاری خوشی درکتن اما گری سپی لکامپات لسمنن لعين عيسى قريداي كانتونا فراتينا هنا كيروشي وانا راستي زحمتي وان هنا آلية كونه كو خوندکار دبن دو خوندنا خو بکن براستيجي او كونانا نگون جابن يعني هن خوندکارين مزنجي هنا بيجن جناوين وحطاني امادائي براستيجي نگون جابن جبو روشا خوندکارا جبو روشا دبستانا لأما حتى كوجباتي ام بكار بن خوندنا وبردوام به ام بکار من تشتی کو لازمه ام جواره بقد بینن یان ام پیشکش بکنجی هيا لی براستی جی تیرناکی کلمه سریکانیه دو کامپا دنه دبستانین کامپا واشوکانی و کامپا سریکانیه هر دیساجی براسی آلین کانتونا جزیره آباکرنا هند دبستانا هن آلین خیرخوازی کو دبستان آوا کرن لیدی ساجی براستیجی هجمار خوندکارا کرن يعني هن جواجي دبن كونا دانه جبو ويجي ام هر بالين كوكارنا لكاريا وبكن بالين رخصني نافنتوي اكو دبيجن كو ام الين مروفي الي كارن براستي هولداني ما هر هي لما تشتكي جديجي هيجي تو كسيناديتيه بامكان الربريا خسر ام دكارن هناكي الي كاربن ام دكارن هناكي روشاوانا يعني ام نابي ام باش دكن جبر براستيجي روشا كامبا نروشکی گنجاوه جبو خوندنه لیدی ساجی خوندکاری ما زاروکی ما مستی ما دسته ما پروردهی هودان خودکن کو افک خبات نسکنه زاروکی بی پرورده نمینن و بکار بین خوندنه خوشی تمام بکن امنك باسا تكيليا و هزي نافنتوي بكن ماموستا جلو تكيليا و برراجيمي را يانجي بولاتين جدارة هي جبوكو دبلومين زاروكي مور ناسين آليا رجيمش خو هر جار دانوستاندن هنا لهين تشتكيجي تدي وكي كوفرميات يان اوكي هديتنين ولو فرمي هين چينا بونه ليه هولداني مهلا كو ام بكاربن برجيما سوريا دناوا تكليك دبن ليه اما ام جناسنامه خوشي جخوا او جي پرورده خوشي ام دانا كلن يادجي لیل آلیه نبتویجی جخوا يعني بلكي آلیه زاننگاه ده بهتر جویتی دنابرا گلک زاننگاه دروه و زاننگاه می باکرو رجلات سوریه چه بویه
آليين كو حتى يعني دكتور و بروفيسور وكسين بكاربن سر اونلاين يجي درس بدن وكي درسين ماستر او افجي هيا يعني افتكلي بيتر خرطة آلية زان قهادة آليين دستين پرورده ده يعني تكلي هنا لراستي جهير بأنجام نبونا بلكي تكليا اكو هيا اكو بلكي مبري انا بحثي كري ابد خواندنا الكترونيك بزاننقها ريزونا افتكلي هيا كو او مكتب رقمي ام درباسي دبستاني خود كل وقت دبستاني اماداي اف بروجه اف صاله دكر صاله دوا وكي تكليه كي لي هولداني مديسا جهنا وكي دانا سيناري ببريا خسر دانا سينا پرورده ببريا خسر وتكلين كو ام بكاربن بدرفر بكن همجي الين نونري ببريا خسر لحمي باكو اوروبا يجي يعني اوجي وان كارو خبطه كو ام بكاربن وان دبلومين ما الويدجي يعني وكي يعني جويتي كي تشبه ان خباتك تشبه كو ام بكاربن وان بلغاجي فرمياتي كيوا جورجي بقرن يعني هي اللي او انجام راس راسي كوما قرت بنجي حتى انا تنيا مامست دهن برانشانده ام دزانن علم هي زانستی هي وکه بیولوژی طب دکتوری او تفهم کرن مسئله کی گرد یعنی universele از تشتا merak dikim hukuk vakti ku ders te dayin hukuka navnetevi te nişandan yan hukuka heremi hunluguri çi dikevin perverde يعني براستي بركي آليين بشي زاننجين اجبرقو بشي حقوق يعني آليين كو بشين واهن بزاننجه دقرن لأما آليين پروردهي ده كو بشي هبجي حقوق هي لباكو رجلات سوريا حقوق نابنتوي حقوق كو زاروك جوا ما في خو بقري حمي دهندري منهاج ما دهندرين دبستاني ما دهنا دهندري برتوكين ماذا بشين واي ايكو تعريف كرناوا ايكو جبوغو زاروكي ماجي ندوري آلية نابنتوي بنجي ليوكي هفيمانا ميتواكي وكي حقو حقوق ايكو لباكور رجلات سوريا بيتر او لسروانات سكن عندن مامست gelek spas malatya baş bu tevlibune weke pirsa davi bendewariyên we ji gelê me êl Ewropaya çi hêvî dikin milletê me li vê derê çi dikare bike çi ji dest sêwan tê ji bo ku bikarbin piştgirî bidin sîstema perwerdê ya li welatê xwe Rojava Kurdistanê. يعني والله همي قال كويدك باش دكاره بشتغيه بك براستي جي الشباب جم بشتغيه معنوي هي مادي هي آلين كو سازين پروردهي يكون وان ولا تاكو مرو كارب خبكين وانا علاقتو تكلين يكون مرو كارب تشيكا وكي بلاكي دنابرا روجاوا باكرو روجلات سوريا وان ولا تاده يعني وبيتر أمي بكاربن جوالات الدنيا ربد الناسين كوچا وشورشكي دس بكرو إيرو روج غاية كيجان آسته بإمكان خوي راستي جي هرمي بإمكان خوي هاي دكاريبون في پرورده خواه اما دکرن اما مسته خواه دبستانی خواه زاروکین خواه چاوا دکاری بون فیر بکن و بگینن آستین زاننگاه و هم جی دزاننگاهن باکرو رجلات سوریه ایرو ماستر جی هیا جبوه که یعنی آستین پر بلند هاتنه گرتن روش آوای کردستانی و باکرو رجلات سوریه جبوه که او گل دکاره وکی پران دنابرا هرمین باکرو رجلات سوریه و هم جی آلین اوروپایی چیکن Mamoste pir spas malatya baş bu tevlîbûnê serkeftinek pir mezin em ji we re dixwazin ji bo pêşê rojê hûn her hebin. Spas dikim û hêviya serkeftinê ji bo hemî xwendekarê xwe em dixwazin û ji bo hemî herêmê Bakur û Jilatê Sûriye serkeftin û ji bo we jî. Gelek spas mamoste her hebin. Serserîm serçavêm. Bi hêviya rojên xweş azad çi dikin bikin bila berê we be. Silav.